হামবাই তিনি বিজেপি নো হামজাগৈ তিবুস কাঙ্গ কাউন্সিল টিটি এডিশনাল সরকার সামনা বাঙ্গৈ যার Nlft Attf রিটার্নিস রকবো তিনি বিজেপি ইয়াক মানজুখা টোটাল 64 নাম্বারস রিটার্নিস বরক তিনি জয়েন থাকা তে বরক বুস কাঙ্গ সংকল্প নাজাক गोबांमा तेबो बुटास तुई फैनाय गोबांमा वाकास बाय बरक सामखाय दङ ते आगामी दिनो काउन्सिल सरकार गठन खैना बाङै जतन प्रस्तुत अपन बाङिनो आं बरनो आनि खापुंनि हामजांमा ते चिबाय आफारै बीजेपी परिवारो लामसगो ते आं बं लगे सारा जीवन बसानाय आं बरं कमिटमेन्ट हामबाय।